sanibonani nilalele umsakazo Music Gavins FM Channel 33 nobombele umkenenezo umphefumulo la sithi khona izwi laba ngumuntu injani kodwa ekseni kumhla ka12 ka February 2026 isikhathi 6:27 sekusile sithi abantu abavuke isikhathi sekuyiso isikhathi sokuthi ke siveze uNkulunkulu akufake kithi lithi iBhayibheli rise and shine for the light has come for the glory of God has come. You are the carrier ye glory kaNkulunkulu nguwe ophethe inkazimulo kaNkulunkulu sithi rise vuka ube ukukhanya ezweni ube ngusawoti emhlabeni siyabonga kakhulu nje thank you ukuthi ningene emsakazweni we really appreciate nje ukuthi niya connecta you are part of the family now Music Gavins FM nje kumusa kuNkulunkulu ukuthi umusa kithi ukuthi uNkulunkulu asiphe leli thuba hope niyaphila nonke America Asia Europe nase-Africa yonke uNkulunkulu unigcinile unisibekele kuhle nje ekseni ukuthi simbonge uNkulunkulu sonke sithi inkosi uphakeme ufanele udumo izibongo zingezakho ngoba uNkulunkulu akekho omunye sinaye uye wasidala owazi impilo zethu wazi ikusasa lethu wazi konke ngathi ingakho kufanele sikwazi ukufunda ukumulalela okuyisifundo sethu ngempela kule channel ukuthi uNkulunkulu simulalele futhi silalela ama-instructions senze njengoba esho ngoba lithi iBhayibheli ubusisiwe othi mayilaleli amazwi akhe bese yawenza ngoba akufani ukulalela bese ungeyenzi nokulalela bese uyenza so kumele thina sibe abalalelayo futhi bese beyenza njengoba kushiwo ngoba amandla lapho sikhulumile nje ngokuthi impumelelo yethu ilele ekutheni silalela ama-instructions yini remember ukuthi Israeli wadlula ehlane ukuze bathestwe noma batrainwe in terms of ukulalela uNkulunkulu ebanika nje simple instructions ukuthi uma kwehla isinkwa ezulwini abantu abasithathe ngokwesilinganiso ngokwezidingo zabo bangathathi more or you know so abanye they didn't follow ama instructions and into yenzeka ke kulabo abathathe okuningi kwakuvele kungasali lutho bese kuthi labo abathathe kahle ngingcosana babe nensalela kusalo kwabo you know kwakuveza iprinciple ukuthi babu divine journey le divine journey inama laws you have to follow ama instructions for you ukuthi kubenefit sike sibuka the what you call force of gravity ukuthi uma ufuna ukuthi ungaba nenkinga ngeke uyibone uthi uzondiza nje you just gonna jump and you know you're gonna fall because it iyakudonsa so kune law that pull down you know so into kanjalo nje that we want people to understand and learn from kule journey ngoba sizoyigoqa le ndaba sidlulele siyobheka amanye ama-giant ngibabiza ngama-giant of faith ababizwa uNkulunkulu ebabiza ebathuma ukuthi benze assignment eyayinkulu emehlweni abo siyakhumbula ukuthi siqale ngokuzalwa kwecebo ngokuzalwa kwezwi sakhuluma ngokuzalwa kaJesu noJohane ukuthi kwenzakalani so abantu uma befuna ukuthola ukuthi siqalephi siqale lapho kuMatthew you know sifunda ngokuzalwa kwezwi ngoba umsakazo uma ekutheni izwi malibe umuntu
ngenxa ukuthi uJesu waba yizwi and izwi laba ngumuntu. uJohani siyakhumbula ukuthi naye wayeyizwi elimemeza ehlane, labona umprofethi, so waphenduka waba yilo lelo zwi, okusho ukuthi nathi kunezinto ezikhulunyiwe kithi uNkulunkulu kuphoqelekile ukuthi sibe yizo, njengoba uJesu noJohani kwenzeka kubo. So indaba yethi belapho kwasilidela ukuthi-ke ake sifunde nangoMose, ukuthi insindiso yokuphuma ebugqileni yenzakalani. uMose waba insindiso, uNkulunkulu wasebenzisa yena ukuba asindise abantwana Israyeli eGibhithe, ezweni lobugqila. So that's the timeline yethi ihamba lapho regarding imsakazo. So sizobheka abantu ukuthi especially sasibuka indaba yasesiqaleni, ukuthi uma sibe right ekuqaleni kuzokuhamba kahle. Sasithi ake sibuke uIsrael ukuthi, because wona ngathi mangisifunda le story ngabona ukuthi mhlawumbe izosifundisa nathi ukuthi uma ijeni yakho uyiqale ngokungabaza uNkulunkulu nokucomplaina, kulidela lokho. So le story ke sika Israel siyasifundisa ke into kanjalo ukuthi kwenzakalani uma abantu bekhonona, bengaba grateful for what uNkulunkulu akwenzayo. So sizofunda la u-Exodus 16, siqhubeke nayo indaba yethu, sizoya emaphethelweni nayo sifunde nala sesibona khona imiphumela yokungalaleli nokulalela ukuthi kuhamba kugcinephi. Let me read to 27. Ngokwathi ngosuku lesikhombisa kwaphuma abanye abantu ukuba bakubuthe, kepha kabakutholanga. So yakhumbula ukuthi wathi uNkulunkulu ngosuku lesikhombisa ngeke kuphume lutho, kufanele bakuthathe ngosuku lesithupha, futhi kuzoba idouble. But kunabanye abangalalelanga ababephuma beyofuna ukudla ngawo Saturday, okwakuyisabatha likaJehova elenzela umuntu. So hayi babengatholi lutho. Kwakuyi-stage futhi sabo sokuthi-ke bazibona ukuthi abalaleli, kwakuyisikole for them. So kusho ukuthi nathi kuyenzeka uNkulunkulu athi don't do this, ubone ngathi wena ngeke waneliseke, kanti uNkulunkulu uyazi ukuthi uzokwanelisa kanjani. Ngoba kuyamangaza ukuthi lokudla uma bekuqoqe ngosuku lesithupha bekubeka for iSaturday, for usuku lesikhombisa, kwakungaboli, kwakusho ukuthi kwakunomoya kaNkulunkulu wawusustaina lokudla lokhu, ngoba kwezinye insuku wawungakwazi ukubeka kuze kusekuseni so kwakufanele bafunde nabo ukuthi hayibo lezi zinto eyisho uNkulunkulu ziyenzeka njengoba. So we have to obey and listen to ama-instructions akhe. So kwathi uJehova wathi kuMose, niyakwala kuze kube nini ukugcina imiyalo yami nemithetho yami na? So uNkulunkulu sebuza-ke ukuthi kanti koze kube nini ningakwazi ukugcina imiyalo yakhe? Ngingathandi nami ukufika lapho kulesi stage uNkulunkulu esibuza ukuthi kungani singalaleli imiyalo yakhe, ngoba sikwisikhathi sensitive, isikhathi sokubusa komuntu ebusebulungeni, and isikhathi la ngampela kufanele silalele, because like sikwi-live mode yalokhu uNkulunkulu ayekudalela umuntu. So sikuvutha ndaba, angisho kanjalo. So kumele nje impela siqaphele ukuthi siyalalela. Sifunde u-29, bhekani njengalokhu uJehova eniphile isabatha, ngalokho
uyaninika ngosuku lesithupha isinkwa sezinsuku ezimbili. Hlalani kube yilona lowo endaweni yakhe, kungaphumi muntu endaweni yakhe ngosuku lesikhombisa. Base bephumula-ke abantu ngosuku lesikhombisa. Indlu yakwa-Israyeli yaqamba igama lakho ngokuthi imana, kwakunjengembewu yekoriyanderi, kumhlophe, kuzwakala emlonyeni kungathi ngamaqebelengwana anezinyosi. uMose wathi lokhu kuyikho Jehova ayalile ngakho ukuthi makulondolozwe izinsukwana ezizukulwaneni iYomeri eligcweleyo lalokhu kuba babone isinkwa enganipha sona ehlane ngisanikhipha ezweni laseGibhithe. uMose wathi ku-Aroni, thatha isitsha ufake iYomeri eligcweleyo nemana, ukubeke phambi kukaJehova kulondolozelwe izizukulwane zenu. Nkosi yami, lokhu kwakuzoba ubufakazi ngoba sikhulumile ngokuthi kufanele sibe abantu abangakhohlwa. Kufanele senze izinto ezokhumbuza isizukulwane esilandelayo ukuthi uNkulunkulu wenzani ey'mpilweni zethu. Kubalulekile lokhu kuloba nokutrain ingane zethu ukuthi zifunde ukuthi ukulalela uNkulunkulu kuyinto enjani. So njengalokhu uJehova emyala uMose, kanjalo Aroni wakubeka phambi kobufakazi, kulondolozwe. Abantwana okezele badla imana iminyaka 40 baze bafika ezweni elakhiweyo. Badla imana baze bafika emikhawulweni yezwe laseKhanani, iYomeri lingokweshumi kwe-efa. So siyathola lana ukuthi ke khona into powerful lana ukuthi kunesivumelwano noma la uMose mitha khona uNkulunkulu ukuthi le mana uma iphambi kwalobo bufakazi noma kwi-presence kaNkulunkulu ayiboli. Cabanga lento yahlala for iminyaka ingaboli. Ubuke nje ukuthi yazi kumnandi kanjani ukuhamba kwi-divine nature, kwi-divine journey, because into zakho nje zi-divine, azifi kalula. You know, I like that. Where izinto zingaba nje ukuthi accident but zibe kube noma incident ethize, but izinto obonayo ukuthi zibhaliwe phansi, zikwi-plan kaNkulunkulu. So I'm so excited about le journey. Ke sifundo 17 lithi ibandla lonke labantwana e-Israyeli lasuka ehlane lasesini bahamba ngamabanga nangesiyalo sikaJehova, bamisa eRefidimi kwakungekho manzi kuba abantu baphuze. Ngalokho abantu baphikisana noMose bathi, siphe amanzi siphuze. uMose wathi kubo, yini ukuba niphikisane nami na? Nimlingelani uJehova na? Abantu bomela khona amanzi. Abantu bakhonona kuMose bathi, usikhuphuleleni eGibhithe kuba usibulale thina nabantwana bethu nezinkomo zethu ngokoma na? uMose wayesekhala kuJehova ethi, ngizakwenzani kulaba bantu na? Sekukuncane ukuba bangikhande ngamatshe. uJehova wathi kuMose, dlulela phambi kwabantu, uthathe amalunga akwa-Israyeli nenduku yakho owashaya ngayo umfula, uyiphathe ngesandla sakho uhambe. Bheka, ngiyakuma phambi kwakho edwaleni laseHorebi, uza kushaya itshe kuphume amanzi kulo, abantu baphuze. Wenze njalo uMose emehlweni amalunga ka-Israyeli. Waqamba igama laleyo ndawo ngokuthi Masa neMarima ngenxa yokuphikisana kwabantwana baka-Israyeli kwabantwana Israyeli nangokuba bemlinga uJehova bethi, ukhona yini uJehova phakathi kwethu noma qha?
Nkosi yami, so siyathola lana ukuthi futhi nakho sebephinda futhi siyayibuka njalo ijeni yabo, siyayibuka i-processing yabo in terms of uku-analyze izinto kaNkulunkulu ukuthi bona manjalo mababa ne-challenge they start to complain. And lento iyaphayilapha. And also uma futhi ukubuka in kwenye indlela ubuka ukutraineka kaMose ukuthi noMose naye uyatrainwa at the same time ukuthi uzokwazi ini ngempela ukulida labantu to i-promised land. So siyambona uyaqala manje uyadinwa and you know it's become hard for him to process ukhononda kwalabantu. So but nje uNkulunkulu sithi nje asiqhubeke singamgabazi uNkulunkulu. Akungathi ngoba kuqhamuka i-challenge kube easy for you ucomplainer, ukhohle ukuthi uNkulunkulu is the one who initiated this journey with you, and he's the one owafaka izwi kuwe, and nguye futhi ozolifulfilla. Uyazi ukuthi ehlane amanzi awekho and uyazi ukuthi amaphi amanzi ofanele uwaphuze. So sometimes uthothi usuwenza into ave kubuhlungu ukwenzelwa into usudutshiwe. Ave ingenaso isibusiso leyo nto. Ilokho nje engikukhulekelayo even kubalaleli ukuthi singatholi izinto kuNkulunkulu ngenxa yokuthi usesidubile. Asithole nje izinto from his heart joyful, athi nje hey labantwana bayangilalela, let me give them this, let me give them this, let me give them this, you know. So lokho nje kuyisibusiso esingapheli futhi okwenza ukuthi ukwazi ukuhamba uzuliqeda ibanga lakho. Siyabonga kakhulu nje ukuthi nilalele. Sizoma lapho namhlanje. uNkulunkulu abe nani, anigcine, anisibekele, anipha amandla ukuthi niqhubeke njalo nilalela umsakazo Music Gardens FM channel 33 noBombele umukelenezo umphefumulo la sithi khona izwi laba ngumuntu. Siyabonga kakhulu. Sizobonana ntambama kwi-afternoon drive. God bless you.